Nakon 8 krugova pregovora nema dogovora između vlade i predstavnika sindikata javnih službi oko rasta osnovice plaće u ovoj godini. O svemu razgovaramo s predsjednikom školskog sindikata Preporod, Željkom Stipićem. Gospodine Stipiću, dobra večer i dobrodošli u ZIP. Dobra večer i hvala. Jeste dobro? Jeste umorni od ovih silnih krugova pregovora? Znate kako, ja ne mislim da smo mi, bez obzira što formalno jesmo završili, ali kako nikakav dogovor nije postignut, mislim da nas čeka uzbudljivo proljeće. A svi koji mene poznaju znaju da meni ne treba proljeće da bi se probudio. Ja nekako najviše u ovom poslu volim biti kad se nešto događa, kad smo sindikati aktivni, kad slijede aktivnosti, a po sveme sudeći nas čeka takvo proljeće. 8 krugova, koliko je to u mjesecima? Koliko to već sve traje? 7 mjeseci, taj zapravo 8. krug je došao kao nekakav šlag na torti. Zapravo je bilo 7 pregovaračkih sastanaka, što zapravo ukazuje na to, prvo da nam 7 nije bio sretan broj, a drugo i da nismo mi baš se ubili od pregovaranja, jer dosad je to sve nekako bilo puno zgusnutije. Dakle, ovdje se poprilično odugovlačilo. Pritom, moram to reći, dakle, na zadnjem sastanku sam čuo, nasluša se čovjek svakaki bezobrazluka, ali ovaj koji sam čuo na zadnjem sastanku od jednog od dvojice ministara je bio taj da su i sindikati zaslužni zato što se odugovlačilo. A mislim, svi znamo da su pozivi stizali od strane vlade i mi smo se redovito odazivali, a onda smo jamrali zašto oni tako sporo dolaze. Možda je jedino naša greška bila u tome što nismo malo se ukazali na ulici, što nismo malo i to požurivali sve skupa, ali to neka druga priča. Toliko sve dugo traje da sada imate i novog ministra financija na sastancima. Pa je, tako. Evo, čak su se i ministri financija stigli promijeniti. Međutim, ako se po jutru dan poznaje, mi nećemo biti ništa bolje sreće sa ovim ministrom multipraktikom koji je ponovo se ukazao, dakle, s druge strane pregovaračkog stola. Da podsjetimo gledatelji, zapravo vaš zahtjev bio je rast osnovice plaće od 3% od 1. veljače, te još 2% od 1. listopada i 50 eura za topli obrok od 1. lipnja, je li tako? Je, upravo tako. Naime, ako gledamo ove pregovore unazad 7 mjeseci, onda su sindikati bili ti koji su stalno spuštali svoje zahtjeve. I tu se mi baš nismo pokazali dosljedni, odnosno pokazali smo se dosljedni u spuštanju naših zahtjeva. S druge pak strane, vlada je ustrajala na tome da nam dadne malo ili bolje rečeno nimalo. I tako sve njihove ponude su bile u okviru, dakle, preljevanja iz šupljega u prazno. Tako je to išlo. Na prvom sastanku je rečeno možete birati ili ćete osnovicu ili ćete topli obrok, jedno drugo i ne može. A onda već na drugom ili trećem su rekli može jedno i drugo, ali to su nekakve red veličine 1% povećanje osnovice, 20 eura topli obrok. Da bi onda se sve to zapravo vrtilo oko tih 1% osnovice, samo su se rokovi pomjerali, a topli obrok je došao s 20 na 30 eura, što je naravno jedno cijelo, čini mi se 29 eura po danu radniku za topli obrok, što je onako na granici dobrog ukusa, je li tako? To se zvuči kao neko cjenkanje. Pa da, mislim, znate, kad vam neko odluči zapravo ne dati ništa, a ipak želi stvoriti privid da vam je dao nešto, a kako vam se politika već, ne samo u Hrvatskoj, nego i puno šire, zapravo svodi na vještinu obmanjivanja, petljanja, muljanja i što si u tome uspješniji, onda valjda možeš dalje dogurati u politici. Tako se i ovi pregovori, dakle, u tom smislu odvijali. Rekli ste i sami, pregovori su zapravo formalno završeni. Što sada slijedi? Da, zato je i bio taj 8. sastanak, ajmo to dakle razjasniti. Mi smo ga tražili jer nije bilo jasno je li to zadnja ponuda, konačna ponuda ili tu ima još nekog prostora za pregovore. I onda smo mi zatražili još jedan sastanak i dobili smo taj još jedan sastanak na kojem nam je rečeno da, to je ovo što smo mi ponudili, to je naša zadnja ponuda. Naravno da to onda nije dalo mogućnost nikakvog dogovora. Unatoč tome što smo mi s naše strane predložili neke načine kako bi mi možda ipak mogli u nekom pozitivnijem smjeru izvući završetak tih pregovora. Dvojac Piletić-Ćorić bio je neumoljiv. Oni su se naravno konzultirali o tome i sa svojim šefom i odluka je bila da se nama ne izađe u susret.
Ovime su zapravo pregovori onda završili. Sad vi tu imate nekoliko mogućnosti. Znači, kao da ste dosad išli jednom rijekom, a sad se ta rijeka račva na nekoliko strana. Dakle, prvo je ona mogućnost da najavite industrijsku akciju i onda je vlada dužna vas pozvati u postupak mirenja. A postupak mirenja, to su vam neki mini pregovori, dakle mini novi pregovori. U istom sastavu? Da, u istom sastavu. Pa pretpostavlja se u istom sastavu, uvijek je tako to bilo i obično ti postupci mirenja ne daju nikakav rezultat, ali zašto je to jako važno? Jako je važno stoga što onda vi ne možete ući u zakonit štrajk, u zakonitu akciju ako niste proveli taj postupak mirenja, jer će druga strana predati zahtjev za proglašavanje vašeg štrajka nezakonitim i onda ste vi u problemu. Zato je to jako važno. Druga mogućnost je to je pravno. Drugi rukavac vam je da pokušate nekako priču opet prebaciti na politički teren, što u ovom slučaju našem znači da pokušate vladi dati do znanja na neki način kako vaše neslaganje nije samo neslaganje čelnika sindikata s njihovom ponudom, nego kako iza tog neslaganja stoji deseci tisuća konkretnih ljudi, članova, koji nisu zadovoljni onime što je vlada ponudila sindikatima. Po sveme sudeći, naša priča ide sa tim drugim rukavcem. Ja očekujem u ponedjeljak bi trebali, zato ne bih htio danas o tome govoriti, jer se provodi preko vikenda to usuglašavanje među sindikatima. Ćemo znati više i onda ćemo znati da li se ide u smjeru tog izjašnjavanja koje je najavljeno i tko će sve u tom izjašnjavanju sudjelovati. Vlada je u nečemu zapravo, da bi vlada uopće sve ovo mogla napraviti, ona je morala imati jednu vrlo važnu predradnju, a to je zapravo podijelila je sindikate. Jasno je da se vlada ne bi usudila izaći s ovako bezobraznom ponudom, da tu bezobraznu ponudu prije nije dogovorila sa dva sindikata u državnim službama, jer sad su oni zapravo to prema zakonu zapravo preslikali i na nas i to se na nas onda automatski odnosi. Oni su prihvatili povećanje plaće 3 puta po 1%. Dakle, oni su to prihvatili. Prihvatili su i to da nema toplog obroka. Oni bi vjerojatno prihvatili i bilo što drugo, sve ono što je vlada od njih očekivala, a pošto u kolektivnim ugovorima imate takvu odredbu da su državne i javne službe, to je zapravo kao neka klackalica, dakle čim jedni nešto dobiju i drugi onda to zapravo odnosi se na onu drugu stranu. Ova vlada ima formalno pravno dosta čistu situaciju. A kakva je njena politička situacija? To se oni baš puno sad ne brigaju. Hoću reći, oni su izbore dobili upravo na povišici plaće u državnim i javnim službama. Oni sad znaju da imaju još 2 godine mira, da ih nitko neće uznemiravati. Njima su i državne i javne službe zapravo u toj situaciji kao nekakav kamenčić, ali ne preveliki u cipeli. Mi njih svako malo to njih žulja, ali to onda prođe i oni idu dalje kako namjeravaju. Dakle, ja ne očekujem da će tu biti nekakvih velikih promjena. Ono gdje jest moguće i gdje treba očekivati sindikalne akcije, to je da se lopta prebaci na drugi teren. Znači, sa pregovora za temeljni kolektivni ugovor na pregovore za granske kolektivne ugovore. A pritom još obrazovni sindikati imaju još jedan problem, jer mi smo lani potpisali onaj sporazum koji također čeka na implementaciju. A zašto čeka? Pa zato što nas druga strana ne želi da se s tim krene. Svaka naša komunikacija, bilo to u pogledu rješavanja problema istaknutih u sporazumu ili naša komunikacija kroz pregovore za granske kolektivne ugovore. Znate, ona uvijek neke novce traži. Tu vi bez novaca ne možete napraviti nekakve iskorake, a očito vlada ne želi taj novac osigurati, govoreći nam cijelo vrijeme da tog novca nema. Pritom sami zapadaju zapravo u proturječje, jer vidimo da inflacija samo raste. Čim inflacija raste, proračun se puni bolje. To valjda zna, ne treba zato zapravo biti ni student, brucoš na ekonomiji, to valjda svatko razumije. Naprosto politička je odluka da se javnim službama dalo maksimalno. Oni su ispunili onu
ulogu koja im je bila namijenjena, a to je da budu na neki način taj mamac za izbore, dakle koji će onda dovesti do toga da se dobije još jedan mandat, a sada treba nekako dogurati s tim mandatom do kraja na način da se javnim službama da što je moguće manje, a da se pritom izbjegne koliko je gotovo moguće bilo kakvo iskazivanje nezadovoljstva, industrijske akcije ili nešto slično. Evo, pri kraju smo. Rekli ste mi malo prije zapravo da vi još od 2012. sudjelujete u ovim pregovorima. Jesu li ovo najkompliciraniji, najduži pregovori? Pa ovo su sigurno pregovori koji su donijeli najmanje. I da možda je najbolje time, dakle, zaključiti, dakle, poslije 7 mjeseci, poslije 7 sastanaka, 7 krugova pregovora, to, dakle, naša spremačica u školi će zapravo osjetiti sa nekakvim, dakle, ukupno na razini cijele godine, to će otprilike biti nešto više od onog iznosa koliko ona mora platiti sad više dopunsko osiguranje. Ili da budem, dakle, slikovitiji, dakle, stvarno 10 ili 20, dakle, 10 eura spremačici mjesečno više, 20 eura učitelju mjesečno više na razini, naravno, cijele godine. To je ono što je rezultat našeg krećenja, ili da budem završen malo, džabe smo krećeli. U ponedjeljak ćemo znati više o nastavku, tako ste rekli? Da, u ponedjeljak ćemo znati više, dakle, o tome što će sindikati i koji će sindikati zapravo sudjelovati u tom nekom manifestiranju nezadovoljstva ovakvim postupanjem Vlade Republike Hrvatske prema sindikatima i ovakvom sramotnom ponudom prema radnicima u javnim službama. Gospodine Stipiću, hvala na gostovanju. Pratit ćemo daljnji tijek situacije.